Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic. Pred nami je predzadnja tekma 31. kroga v prvi ligi Telekom Slovenije med vodilno Olimpijo in zadnjeuvrščenim Triglavom. Nogometaši ljubljanske Olimpije so v sredo po 3 zaporednih remijih vknjižili še 20. jubilejno zmago v tem prvenstvu. Podaljšana žoga proti Štiglecu, ki je lepo našel Davidsona. Davidson pošilja predlože. Tam priložil za Savića, padel je Savić, pa kronometer. Odlična obramba Džafića. Tomić, še naprej Tomić, lepo do prostega Apava. Sledi pošilja predložek in gol! Davidson je premagal Džafića in v 15. minuti popeljal Olimpijo v vodstvo z 1:0. Drilon Kriezio. Tijanić, še naprej Tijanić. Žogo je prepustil na levi strani. Mlakarju priložnost in lepa obramba Aljaža Ivačiča. Prvi poizkus Kranjčanov. Elsner znova Drilon Krieziju, lepo do Egzona Kriezija. Izgubljena žoga Kranjčanov. Lepa podaja proti Abbasu. Abbas preigrava, še vedno Abbas. 2:0 vodi Olimpija. 38. minuta, lepo je asistiral Rok Kronaveter. Isak Abbas pa je povišal prednost Ljubljančanov na 2:0. Ali bodo Kranjčani v teh zadnjih minutah morda vendarle več tvegali? Lepa kombinacija Vombergarja oziroma Kapuna in Čanadžije, potem pa prenos na levo stran, strel Davidsona, odbita žoga Elvisa Džafića. V tem trenutku zaključni žvižg sodnika Slavka Vinčiča, zaslužena zmaga Ljubljančanov, lahko bi rekli kar rutinirana zmaga zeleno-belih. Čestitki Olimpiji, ampak definitivno z drugim polčasom sem zadovoljen. Kljub vodstvu Olimpije negativen rezultat za nas, ampak smo pokazali eno igro, srčnost, borbenost. Pač to so mladi fantje, lepa izkušnja. Jaz sem zadovoljen z igro, predvsem v drugem polčasu. Videli se pa, da smo dobili 2 zadetka prenaivno v fazi odpiranja, sploh drugi zadetek, ko smo se odprli in napaka v pasu in podaje in kontra in gola. To si ne smemo več dovoliti, ampak kljub temu čestitke moji ekipi v drugem polčasu in v prvem. Pokazali smo, da lahko igramo, da je bodočnost. Gremo naprej Celje in vso srečo tudi Olimpiji. Pa prvo polovreme smo bili dobri, bili smo motivirani, bili smo živi, žustri i zabili ta 2 gola i onda u drugom polovremenu mislim da smo malo previše spustili nogu s gasa i onda je to ovako izgledalo dosta ne baš gledljivo, iskreno. To mi nije drago, ali dobro. Dogovorili smo se na polovremenu da ćemo pokušati smiriti utakmicu da ne bi trošili nepotrebnu energiju, da ne bi jurcali gore dole. Možda smo malo previše, možda smo dečki malo previše poslušali u tome, ali na kraju sve u svemu najbitnije su ta 3 boda i da se vratimo na prvo mjesto i nastavimo tu borbu. Još jedan čestitka svojim dečkima, nije lako, svaka utakmica je u biti kao neko malo finale i vjerujem da ni njima nije jednostavno i tako, ništa, idemo dalje.